Manipur buaya wangin Catholic Koshan an thin rim to tun haya in him nai tak BJP le Kerala Koshan lian Roman Catholic le BJP in lai chin na chu Manipur buai na chuan achu chat chiang ta hle BJP sarkar chuna taka soi selin Kerala Catholic Bishop Council official spokesperson Jacob G Palakka pili chuan Manipur le Karnataka BJP sarkar lai chuan Christian institution te chu be an nia hemi chungchanga hian Indian media te chu ngoi tlat ma se international media te chu an ngoi ve haulova Christian le Muslim te be an ni hian midang te din hun po ader thonga India rama faces sarkar kan ne wangin nam tlem le sakho te naw zui tu te chu an him lova India constitution po anti chiani atiani ni somni paria tharuk sang ni somni le Pathum Khan Kerala state Thrissur khuwa hian Manipura ti re thei tur tu te torpuin Catholic mi pui tam takan pungkhoma Koshan mi pui te ma Bishop Pamplani chuan thu soin Manipura thil thleng hi ruam han lok ani chiang khop mai Prime Minister US jin chuan India rama nam tlem jok le sakho te naute en than na omlo ati hi tunge oi se ati ra chuan he boina hi namsang le namsang in ti boina anianga zoin atop le mayang ti kan lo ringa kan rin dan chu alo dik lo chiang le mai Meitele kuki Christian te chu bitum ve ania Christian biakin zanga chuang anti chetwani enga tinge Prime Minister hian Christian te mai mange ya Manipur a Christian te chunga thil thleng mureng chung sia India rama Christian te ti du da na omlo ati thei tunge oya arin ti du da na hi Manipur a chawa thlenglo India marlama po Christian te le Muslim te ti du da na hi anas ame mani Manipur state hi centrala sarkar mek the party ro rel na nia ti du da tu te hian police uniform anin belani heng te hiang tin nge an nei thei sarkar in adu lo zong pol te ti chiat tumna wanga he boina hi siam ani chiang ani hei hi sarkar le engpol main an pha thei lowang hei hi mana Gujarat boina thlengang khani ati ani KCBC hian July ninga tlaidar nga hian an office pala rivatom khuwa Kochi biala meeting buat sain Manipur unaute anlai na tin an laman tang thlat tian puang don ani Manipura community pani te boina thleng mek chuan Naga extremist group pani te inkara in beina athlen zuya Working Committee of the Naga National Political Group te chuan Isaac Muiva Faction Nationalist Socialist Council of Nagaland or NSCN te chu Nagaland chuak an nilo tiin tangkhul le Meitei community te chuan thisena inzom na an nei an tibok NNPG hi helpol pasari inzom khom ni in atamber te chu NSCN ke dar an nia an member tamber te chu Nagalena om naga te an ni member tamber chu tangkhul te ni thungin Manipura Ukhrul le Kamjong districta naga tamber te an ni thungani NNPG te chuan tangkhul village chief le Meitei te chuan Jun ni som khan inzom na siam thati thupui mangin Manipur territorial integrity hum him ani theinan anin mukhom an tia thuinga leng muiwa General Secretary of NSCN chu Thurbing bikin NNPG te chuan Manipur chuak mi hian Nagaland political future soiturin dikna nei lo an tia ni muiwa hi tangkhul ni in Somdai Ukhrul district chuak ania Olsam taka soi chuan an home address chu Manipur ani kumkhua don ani tiin NNPG te chuan soi bokin Nagaland naga te chuan Manipur naga te chu naga tok lo anti fo thuan soi bokani NNPG te chuan senior NSCN leader RH Raisingan Kuki Zomi te tana Manipura separate administration chungchanga angai dana zia refugee emo immigrants tena separate homeland emo separate state ramdanga angiat ngot hi arammi le anram chu saktumna ani tia ziale document lem manga khwale tuini na nei tum hi state poi soina nia arammi terama ramdang mi te da khomna chelak na hi colonialism ani tia zia chuna takin an soi sel bokani he thlir dan le ngai dan hi Manipura BJP sarkar Meitei te enkol thirna ni antibok NSNCN te chuan NNPG te thu chua chu be chan nei lo in pu na tia soin Indian agency te aywa thok anti ve thunga NSNCN te chuan naga te right ngai poimo berin Meitei emo Kuki te chu melma angin an ngai lo anti ve thunga ni
Mizoram Chantupol General Headquarters Aizawl chuan Manipur State chunga kanunau zo hna thlak ten thlanhi don lai ralti le nun shom taka hun an hmang hi poi kan ti hlea he boina wanga nunna le in le lo chan zong te kan lai na tak zet bok Manipur Chief Minister N Biren Singh le Meitei Hnam ten hma sang atanga kan pi le pu te lu aram atanga zo hna thlak te hno chu an tum na hi nia khat po tol lova tran pui kan in huam ti kan puange Manipur State a kanunau te torna thlanhi champha aral mange hian Manipur Sarkar hi abuaina siam mek cholsan turin kan nge na kan ngen na hi nam le nam kara ral theldar ani ti hrecunga ngai poimo turin kan be senghal bok kan ngen na ngai poimo lova tharum thona chun zom zelani chuan atulanga che chuak turin Mizoram Chantupol chu ain pereng ti lo sharo se heng thil so kho ka hian thil duam lo zok athling palani chuan Meitei Hnam te chou chua MCP General Headquarters chuan angai to don ani mun sanga Meitei Hnam te polo film khur hle turin kan riat tir nga le Manipuri te hian he thu hi lo sharo se tuna mizo na thlak te ramlu ame khi barmarama tanga Imphal Velia Meitei ho pem thlak ma da atanga zo fa te lu aramani leilung dan po za zo lova mizo nam poi an khoi chun zom ngamani chuan an thu ni ro se hetianga ni chuan Biren Singh le athual pui te hi MCP volunteer le operation group te chuan kan rem hriat dan angin an thil ti hi kan chang le to don ti kan puange ti in Mizoram Chantupol General Headquarters Aizawl chuan thu chuan siam ani Manipur siam chuan Meitei le tlang mi te in rem adu thu soin remna siam le turin theitop kan chua level tina remna siam le turin darkar tlem te kalta khan telephone mangin kanunau kuki te nen kanin bia in ngai dam tonila in theinghil tonila in remna siamin howila tina soya Myanmar boina wanga pon lama tanga local mi puite chu boruak atha thuna thon kirle mai atum thua soibok kan ngai poimo ber chu Manipura remna le pa ngai taka omle hiani ti in Manipur siam chuna soyani Manipur siam hian eng wangin nge anha tanga ban angai tua ti zona Manipur Chief Minister chuan Prime Minister Narendra Modi le Home Minister Amit Shah telem chu state chunga halani wangin alungoi lo thua soya state BJP office po halani thu soin alungoi lo le ban na hi angai tua ta ni heng song kara hian state chung mun tlem te ya PM Modi le Home Minister Amit Shah telem hal ka muwa BJP office beitum na ka mubok Central in Manipur tana ati le Manipur tana kanti kumruk chung zet chu mirin na kan hlo to MT ka ring hlela he thil hi ka ngai tua hian ka ril ru atina hle tongkam moilo tak hi ni ngemo zat kalta khan bazar mun pakhata pol te naw le mi puiten tongkam thalo mangin ka chunga an lo mang towa anuam lo ka ti hle chu wangin ban na hi karel ta ni ti in N Biren Singh chuna soi Shwai tu chumi puirin na tel lo chuan shwai tu ani theilova ka chen na in atanga ka pen chuan hnuwa ko thlera mi pui an pung khom na sa hle ti ka ria an trapa min rin na min hmu tira mi puin min thlop na kala ding rengani banglo turin min tia bang turin min tia ni chuan ka bangang banglo tura min ti chuan ka tilowang ti in N Biren Singh chuan asoi bokani India Sarkar in Manipur buaina angai saklo zia chu soinan ngai lovin rampumin a ria Manipur al hlu alai point Karnataka lama Home Minister Amit Shah le PM Modi te chu campaign in an buai hle ani kha buaya tanga thlakhat dona Amit Shah chuan Manipur at lo ve chowa omzia anei thui viau san lo PM Modi ai ro chuan Manipur tlo chu soilo Manipur buaina chungchanga hian thu engma la soi chuak lova Manipur kalai chuan campaign a poimo zoka Ramchung State khat lawal hlu boi puyai chuan USA le Egypt kal atul zo kanima na Manipur atanga party sang shwai tu ten Delhi a mu an tum poin hun ape thei thak lo kar khat chuang fe an ha nuwa US lama aliam sanani kha PM te chu an buaya mu mai a harsa in lo tiange adik thove mase khati lai khan movie soisel lotak dialogue writer Manoj Muntasira chuan adu huna PM amu thei thule hengmi ten mu an tumlai hian minute somli chuang PM nen anin kom ti thu Twitter lama alo po sani kha a foreign tour zo to nuwa po bopal lama campaign le nga langai tlat jok
Madhya Pradesh si in thlan ma chon mai turan nia RSS le si voter survey atangin BJP che thatviau chan tur omlo bok atin ni PM Jinlo Ho Khan airport a amalo muak tu zingami BJP president JP Nada nena engeram chunga thlengmek ti thu azot kau thung he athu zo hian media aluana sa hle azin nalama kan ram chung chan chin angai ven lo po anima na mi za chuang in nun na an chan to chen na in sang chuang halral ani to MLA le Central Minister te in po hal chiat zinga tela biakin thlengin zu ani lo mi singa chuangin anin le local sanin relief camp sang khat chuanga refugee ang main dam kho chua sam tumin anu anom me kani automatic rifle sang chuang civil mi te kuta om towa police le sipai sang tel te point tun din huna hi chuan ti ngai na an se to lo ti an soi chuak hialani Manipur boina chan shefia tur chuan tun hnai thil thlenga tang ringotin engma hriat chian thei ani lova aram leilungom dan mishing punchak dan le anhi street lema zong chui telangai Manipur hian Myanmar nen ram ri thui tak anin sera aram chung za som kwa don hi tlang ram ni in alai taka hian phai zol zau tak rampum zau zonga tanga chuta za som velom thung phai zola hian meite ho anoma tlang ram china chim lama mizo na thlak sang sang le mar lama naga te anom ve thung aram leilungom dan hi anma ni dai dang tu ber pakhatani za som area Imphal Valley a cheng meite ho population hi mishingom za ta tanga za somnga le pasari zet ani lain alet kuangut a zau tlang ram lama cheng te population chu za somli le pathum chau anni Manipur Assembly a po Valley a cheng te hian seat somli ngot an nei lain tribal area atang chuan somni chau anom thung tlang rama in phaizola hian mason na sang sang mu tur oma arem chang jok vel vek boka ramro rel khola majority an hau chian hle boka wangin mason na na tho tamber na po Imphal Valley lama deuh vekani chu wang chuan meite le ke ni zo na thlak te din mun chu in thlau takani meite te hi phaizola vek anom bik lawang chein tlang rama cheng mizo le naga te po phaizol china hian anom ve tho bok ti chuan Manipur population za som ruk je thi meite an nia za som kwa tanga som ko le panga hi Imphal Valley an chen lain za panga hi mizo le naga te jinga anom thungani chu tiang che chuan za som li mizo le naga te jinga po za panga vel hi chu Imphal Valley an kho sa ve ani history atanga lan dan chuan kum sang bi liam ta dai to khan Myanmar mar lama tangin meite ho hi Imphal Valley hian an lo lu ta kum sang kha zasari som thum chho vela Hindu sa khuwa an zoma meite lal ro rel na hnuaya kum tam tak anom hnu sang kha zakwa somni le pakua khati laya an lalpa chuan accession document sign in India rama rin lu an ni ma se an lalpa khan ram shroi tu mi poimo dangte ron maselova accession document alo sign wang khan boina neu neu an manin kara po omanga soyani in lakshan du na lam hoi movement ba ka khati lai khan nam sang sang in helpol kan tiang chi kha an lo nei vek to nia soyani bok meite hian phaizol chin chau control an tum bik lova an chevel tlangram thlenga lalram zau tum reng an ni wang khan an boina hi tun hnai mai thil ani lo India independence ma dai to khan a in tan to ani tlangram china hian nam sang sang som thum le pathum ngot anoma chung te chu ku ki zo mi mizo le naga ti in chen shan an ni naga le mizo tin kara po boina te nau chu alowom ve to china ma se an ta na buai puyom zok chu meite an ni thung heti lai hian meite ho po ram nei tu zok anin tia mishinga tam zok le thil ti thei zok ni chungin ram jim te bak an nei lo chu him lo zoka anin ngai ve thung tlang rama ram engma an nei ve thelo lain phaizola chuan adu du in ram an nei thei thunga an sum dong thei thung chu mai ani lo meite ho chuan Myanmar tangin dan lowin an lo lu drenga min chim ral thei mai don ti in kan mel ma anin siam ani bere chu wang chuan schedule tribe din mun chu an du ve ta zo kani ST status nei tumin meite pol chen khatin high court a ST status chu an dil ve ta an mu thei chuan reservation dang ba ka tlang rama ram an nei ve thei to anga sum don na huang thlengin an zo thei don ani high court thutluk na mak tak mai lo chuak ta judge pakhatom na bench Justice MV
Murali Dharan chuan a judgment a Manipur sarkar chu sarkar lai puya ST status nei ve thei tur a hmala turina ti ani he thil hi me te tan chuan chanchin tha ani top mai ma se zo na alom ta chu hetiang judgment siam tur hian Justice MV Murali Dharan hian thunei na ani ve reng renga mi ti hi ani Supreme Court point he thil hi soisel ngalin High Court hian ST list siam that konga thunei na ani lo ti in he High Court judgment hian boruak aron chemal ta hluaya anuwa churachan pura thil thleng le voin thlenga thilom dan chu kan hriat vek nu ani meite ten ST status an nei vele zel chuan kan mizo na thlak te an che hle don meite ho chu din mun thasa an nia sarkar na po atam jok MLA po nga falin thunei na an kuta omsa ni an tong thlengin 8 schedule da ani bok chuti line ke ni zo na thlak te tan chuan kan lua ve ramba khu nei kan nei silowa chu po meite ten min lo chu puile zel chuan kan tan chuan dam kho chua hau tak chho zel don ti na ni chuwang chuan ama boina ne unno lo in mung sa to chu he hai ko thuluk na hian aron chemal ta hluai ani kha tlangram hi rampum zaw zonga chu ta za som kwa ti ringot hian adin hun dik tak atilang lova za som kwa tanga za som li emo som li le panga hi tlang cheng chia chen na le e zon na ta na tlak lo ani nang naga ho hi tinge an tel ve lo naga te po khuan meite ho hian ST status si nei lo se an du ve lu tuk tho ma se he boina hian naga ho hi anin rol ve lem lo thung a chan chu tu na boina hi tlang le phai ni lovin meite le ku ki boina ani so ka meite ho khon ke ni zo na thlak te hi outsider pon lam mi Myanmar tanga anrama lut veang chawa min ngai lui deuh tlatani tuna CM Biren Singh ani se meite lam ngor du saka ngai theina khosa zo na thlak tan har sana siam tum ngaranga apu lo theilo a chan le wang te chu Reserve Forest chunga dan lowanga oma mizo te min puwa kumin kumtira po Churachandpur district khokhat chu min tirwa sak vek ani kha Immigration dan lova Myanmar tanga lu drenga zo na thlagom te khuwa pu nie Myanmar ram boi wangin kumma salama tang toin kanuna kho chaklam mi te nasatakin zo ram lama an lo lu ta chutiang tho chuan Manipura kan zo na thlak puite zinga po an lut ve nual bok ramri in mindai dang ma se kanuna te hi anhar san na to la in lo en liam mai thei kan nilova kan lo tuam hlom hi kan ti tur dik takani Mizoram lama chuan sarkarin rom man fel taka siama ma se Manipur lama chuan sarkarin pui atum chate lo thunga illegal immigrant ti in min ko sak ngar zo kani kanuna te hi himna zonga lo tlan che an ni dan lawa lo lut ni lowin he thu hi Manipur sarkar khuan a hrichiang hle ma se min pu chiat na rem changa amang hlau thunga ni hei mai ani lo NRC ang deu verification tia zo na thlak om tam na district te focus na sat zual ni se anti hial ani ome poppy opium cultivation chungchanga ni se zo na thlak te chi amin kok char Manipur state chunga opium chin zong chu keima ni zo na thlak te tiang chen an soi lui chara zo na thlak om nei ria a heng opium chin na tam tak chu ti chia tan nia chung hun le ram te po chu an nei zui zel bok illegal poppy cultivation ti rem tumin tisi khan keini zo na thlak chi amin target thung he sum don na hi athalowa dan phal lo ania ti rem tur tak po ani ma se keini chi amin target ro athil tuma chiang hle then khat soidan chuan poppy cultivation a hian meite le nagalam zok hi nasataka mala tu an ni one day CM movie kan hriat lar viawang deuh khan central lama kan ho tu te khuan Manipur lam chu an buai ro se anti ani mel to bera Lok Sabha MP pani la komna state chu an ngai poi mo lo khop mai tuna po kan ho tu pani te chu campaign in an buai le hle to Manipur CM la chu an consensus building lam atum mel lo hle bok meiti tan bi ka dinge mo chau a tuna chuan ai ngai to ani bere sipai te ni se chak hle ma se an duang anga silai chilek theingot ani bik si lova mi puite tho puya an som chung to zo kani he boina hi ti re tum tak anom ri si lova kanunau te hian eng ti khlenge an torang ti hi zo na chan har sa takani CM Biren Singh ban tum drama te kan mu nuwa president rule be se zel teang